lenge kungam sang ngapa Tsering tri gi kamchen yen tu di ani handa purchase ko lango de shwe ye ani di purchase di ani handa Sony gi re ani di siwa ina purchase di ani PXW-Z90 lani re ani di handa Z70 ga jorwa Z70 gi ani thön sawa di re ani handa Z90 di la khari arsina mixe di ani handa 4K kya yore ani dinanglo handa autofocus ta zu digi di ani yarge ta yore on do shre ani handa Z70 da ani Z90 ga la ani chik ende ta du go do jore sobda de ta do re ani digi nanglo gi sensor di chik bar re 1 inch sensor de 1 inch type sensor lag re on do chero ani dila handa autofocus di yarge ta yore 273 face detection chero ani 1 inch type sensor che ani log gamma hybrid che hodi ani handa the nanglo and color profile khajish tame yore the other Z70 below yore and the flat line yore delay and the kj di yore ani didi and the mune portable che ani khideu che and choda khado da ani and par jaga ta 22 go do ani chik khashi and the parji chumpo den khido do ani kange shoes thik do ani namju na la kange che camera di ani portable che khideu che and dingala the din resolution di ani 4K resolution kya yore hondigi ani shoes ta di and plus points so re di barje di ani dingalande ani low light line yabudu ani anda yegi anda Sony gi anda PXW anda 70 ko di nyama pheju tang nyu ani hodi pheju tang du go do ani ngone khora portable shoes thong su ani anda low light line garo yabu lega chig du honchin ani anda di ani anda thalo ta ni do chobge ga chi ani anda thön sawa ching ting ai andi anda ngozu mixe anda ngozu nga go di kharsina ngozu ani choda khal ya ma to du go do ani chik camera B chine re camera A chine re chik ta khalor da portable chi kodus lan en anda ngo ti tami ti anda bum chi ta tonda tu ju dengal la raso di ada ti ye khong di bum ni da tonda di khong di bum ni resha anda MRP di bum ni resha and di ya so ya pha su ya bargaining chi wai na dile bum chi da tonda du ju dengal le ani khe rasi wore and di anda ngal bum chi da tonda du ju dengal raso la so ani anda di gam di gi ani anda warranty di si wai na loni gi warranty du 2-year warranty cherwa the 20 and the Sony rangi che PXW-Z90 che color C mouse video camera recorded flash memory video in chesa ani dibula khari kar chala yo me da de ngal thisha ani and the d format the XAVC cherwa and AVC HT progressive chigdu ani XDXC che and this you na XDXC che and memory stick che and Wi-Fi do dila Wi-Fi che and 3G SDI ki port yore SDI port de yore na ngonzo ya camera ani sum shist de live de chidu go do ani dipe awore de signal yabu tigre ani HDMI bidu NID homasu and NFC de khain sna pha zo ya chik mobile da de nyam do ani link chidu go do lamsa khora ani touch chiwa da ani connect cha do da hon de yore adi gi CMOS sensor resha XMOS ga CMOS sensor on che lens ti jais ki lens resha Odo isresha ani taunzo kamche di chesha ro andina khari kari ya chipta ro let's open it thangbo de khora warranty card resha kyang kha ga chi ne card tu chiro warranty card and then I'll tap to go shoes like do then I'll immediate warranty di kyanga ko la ya chik kanda kyanga de kari ya chik tina terms and condition mangbo chero on to che ani Sony ki de catalyst browser preview de nyenche ko shige sare modo shige sare trisha and the solid memory card memory camcorder the memory code resha di and solid state memory camcorder the parje ko la da modedosh and kari hi me da de ga na ne modesh tu and the lot ne aware and the yam to city league to city thong ra ko jo nyama ki da training bagi and chala de hi ba dot kai sna ta thregan turam ni sajik che ta ni don chobge la ni anda de city de pheju tan yen da kumbu ro mang on de resha da ine di solid state memory camcorder multilingual manual di ta manual resha ta di chuna pen drive na ni ha dia wa ro che dina ngo ina dina la da thang bu de la
This ligi tu adi the handle dire the camera ki ani anda kangi labo chusa che ani anda XLR gauge port dire XLR ke port ani anda XLR port ni yore adi de ngone hora audio ki ani chik gyubja ina yagata tede zuye ki ti yore dila kyojech onche anjila mic kyonsa diro mic kyonsa dudu che recording button da ani ya zoom in and out che wide the tele switch che andi the anda controller audio go je controller to manually control sama den che do ke chur che ta ya da chasang stele ya bu shush to di sigoina demone ya bu shush to and input 1 input 2 input 2 da di che until the manual auto china auto che do manual china manual che do on the options to and the Panasonic ki and the AGX180 gan la ni and the auto de yo mare sama manual ran re on the chero ani dila and the deep do phantom power te to the camera unit ro on che ani dina eye cup chili to ani dina siwaina and the power ga cable resha di power cable chikya de ni tesha chik sobda des mara resha shaba digi khade chikya resha ane USB cable USB micro USB ne USB direction normal resha software update to ande che do ingire ane power adapter ane hood ane battery and the battery the Sony PXW-Z90V le chirishra battery pack and the 1900 mAh resha on the resha and the chizani samsta dange yure ine ta tire chizani Sony ki parje dazula ane chik battery ti ane kale kange shu chore battery ti ane wet kor shu sagre ine ta and dina tire kha shu hozo dangro and dinyam do anda dish lig do ane shoes lig do shoe mount lig do the and cold shoe mount extra lig do tamu dele do shoe mount chik te chera adina remote lig do Sony ki pata here na mena chik re tadi Sony ki camera do nyam do ani chik remote ne te ka shu jor nyama ne ta camera nyama SD camera da HDV camera do samol mang che remote to yore anti and dinan lai ha chik tishtesha ya do depend over yore some remote shot chi do de no do chesha anchala dinan dara desha andi de and parje dire ani and parje de siwaina den do shera main ta mase ta parje de den do shresha zoom tan siwaina parje de sobda de ani and PXW and 70 yorwa 70 da ani petrol shu shresha chibuji ya dolan desha and of league to PXW-Z90V lan t-shirt wa and the battery compartment and the anti filter gachre wa ani digang dilanda the handle diligre the handle dille karela the mapi gore the mapi wa tadi chuna pet kaga washana ya po sare de shamba de kangke ani so don kang chik kyun shuina adi chazang tola dugre honchine ani keje di andi pet di kaga washana temgure samudro ati che antenene then lock che the tight up sera ani
kon mabio che onchina temgire ta de barje chinji di ta cher dur ani di hudi garshaura hudi gar andi shula I cup no den do check den do chaswa camera thi ta de jam do dilli mi do anda Suzuki and battery thewa den de yo ina battery charger mi do battery charger de harsan de khap to hora battery charge che resha de tar gu khap du gyuni charge che resha di test ya kala ta drawback to mi de chikon de resha anda di cold shoes to anda cold shoes de kan kan di do ta so anda parje de ko long order do shiwa ina den do resha ani di anda the button di zoom da focus kana ani damere zoom chiwaina zoom kana shawaina ani di anda ring chiora di kora chaiti ani zoom chigre ani di ma chiwaina focus chagre on chira di ani auto focus da manual focus kachi ani button resha che ani di anda hanzo ya nalogi ani setting do chigro shutter da do chido go to ani kiwata re dealer ring kora gash lig tu adi the menu che ani iris ta ani and ISO gain da zo yam pare button resha ani and shutter speed che and de landa 3.5 mm ki ani headphone ga ji checks lig tu mod resha ani adi and I cup di an su the ya kya tu on che tu on ya wish tu and the gandal siwaina and the auto che manual mode camera din chaza auto so na auto so che manual so na manual so che and the anti filter 1 the and the clear ratio ra 1 2 3 lane and the level sum and anti filter ge level sum do on ratio and the battery che and the and DC power charge che this way na and HDMI ge and HDMI the dirsha full ratio che ratio and the standard chora on the ratio on the abo re di waina kharsa tempo do di odi gani HDMI di chirwa di video output da de chidure video da audio ni ka output che re and the start and stop button che and the yama navigation che ga chi ani di yaw shush to joystick do chi yaw shush to and the anda SDI ga che SDI out di anda di anda audio do mare video ma chi do mare and the anda 3G SDI de di video signal yaw shush to re dina quality di odi re and the khona chik SDI line and check kera chungure and the cage push sigre ani iris the ani push auto iris the ani and auto check che do lamsa iris nemra check che focus magnify che resha di and remote so ya remote cargo na remote gar tela ani pin di to iga de port ani remote ki ani button de gawa ina ani ti chigre and focus ta zoom da sama anti ora zoom da sama control remote ni che wa chira on do re on che ani di and zoom wide and tally che on do che number 6 and so ya setting do sama ani assign che on do ani di resha mic plugin and the extra do and so mic plugin che hoina and then che do mic che ta di multi land resha di and di resha USB resha and then ya transfer che and then and then 18x do clear image zoom to on the 18x changma che to and then ne pha che hoina and digital zoom chagre on che ani di wa de se hoina den do che tazo de par ni chik staura battery to minde adi de ngozan da kha che hoina and then do sting do den do shresha ani anda tigi anda menu din ne baina menu nal si hoina menu nal ani den do option den do joystick ISO gain da do sama chin che do anda so ya ISO da ya de DSLR captain ye do ina ISO page dang ma che gain ti ya video camera na gain yoro on do che so kar dam dam risha lega chi 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 gre tester phazu ane ti kare
gain ma ta da nyu ta ju ro on di ge chik che shi di des kya ba yigre on do che white balance da dus de ge cha ta ge tu zoom che in and out che ro focus area ta du sam tila to ani face detection on and off che to slow the quick motion you ro on the ani speed to the and super slow motion le impact kora and the dig na 1080 like you na HD like you na HDT and khaji tsena ani 250 ani frame rate la to ani pat kora slow den de chak to 250 gang do ani shama normal ina normal den 100 da 100 resha so kya ta den frame kya kana to da den resha auto mode set auto mode la ya kari ya chick priority den de ge to and the recording setup nan si na recording set nala recording nala format the file format to XAVC QFHT lash to all the risha and the 4K kya risha and the what the XAVC HT che AVC HT this some format to sa dan the and the Sony ranga chi re to recording format 1080 25p and the kya do 50p 50i kya do the abo Ting camera is the Panasonic 50i in the game do until any option the avodo on che and the cart ni loera cart niga any and the simultaneous record and relay recording chick baseline and chick saw the and chick lamsan tissue like cart ni within recording to the and continue kya on to che and proxy recording like the Harrison so camera develop memory card ni loera a memory card ni lo to the memory card chick the quality the capture the ani yaga che quality yaga che and you the ani quality resolution this kyo che on the date and to chila ni ga recording to the on the simultaneously shadura setting shadu go and thingre dina option the ligre on do che ani video out the HDMI che SDI che la and the resha and audio si wena audio the ani and the gangi ani and the handle to XLR ga the input la hinji mi the show to and the setting the automatic like to in automatic the lega sig to audio go chimde audio inji mi tin ang lo chui ni ani so ani audio ke ani setting chura mic select let on the internal chera ani mi chura multi interface mic lag do kang dire on the chingbe ya stereo mini mic la da de chingbe slane option tame to and then a histogram do picking do then a why the mido and the waveform the yuna samsung waveform the mido dinala and time code che and the dinala Wi-Fi. The DKJ mix a huge dinala Wi-Fi dilani ozogi streaming share and chingya so the name parche din kaptu horaya so online the tongoina and then the streaming the option the do and Ustream kona thangpone kora do and Ustream the yoina so and the chayana Ustream na do ina Wi-Fi kyune and Wi-Fi la kaptu kora and the chaya kaptu land streaming chigre and kaptu doing live kora on the che to Ustream gachira and streaming line as streaming khari me chira streaming cheda and network da this is FTP na FTP na call loom be on to the Wi-Fi setup cheda da on to resha and the wala status check che and camera ki profile che and on the dos to and language time and mangosh to dinal recording lamp 50i the 60i ni ga do NTSC da pal ni ga dinal da mix it you know the streaming share the Wi-Fi gyune kap do streaming share da ani dinal da the streaming the ani so ya Ustream na mix it kora ho thangbo ne kora pre install to thangbo no lu sha ani Ustream la chi yen de yo ina ani lelau shu shugure tang zo penje do ina penje gi ani anda audio to live chi to go to Ustream gyune chi wo re ta di anda ani ho zo video lo pheje tang wa ina ni kap do gor che yo re on do pen tong ya bo shu to and the display se tam pare che slot select lana dina and the SDXC and the card ni lu sa ti re che and the slot ti dame re slot thang bun yu ba ne on che and did it is and the she ga transparent in ya bu shon serwa and khadi record khadi to me da this ha gurwa and digi and the keju di ane shuaina and the ultra HD 4K and the 30p ngala do recording che chura the recording chura on the resha ani and the dina na 4K HDR p2 dila ani and size ki 12x optical zoom ratio ani 18x clear image zoom to and total ti ani 24 ti zoom to chau to 24x lan chau to full HD gala ani and super slow motion chura slow motion ti ani and
120 ne ani 960 frame per second bodu ani anda today slow motion so to super slow motion de ko ge 2 frame per second to so to on the resha and s log 3 da and s camera 3 image option lash to 3G SDI che 2.5 the 5 gigahertz wi-fi ki streaming ki tu and 4K XAVC long light gaya to dila 420 gaya to ani anda dinala HDD and XAVC long at ani 422 lani re gaya to ratio dos gaya to 422 lai de kharsina and color profile 10 bit kan gaya to andi 10 bit ti ani dinang lo la ani image na la ani par na la ani quality di yaw shu jore ani par di pet khora changma yaw the che and dinala ani pet khora information mangbo yo che color bi yang yo che hondi 10 bit gaya to dinala ani autofocus ti ani yarge shoes ta sha hondo che ani 3.5 inch ki ani touch screen to dila and dila autofocus ta din sama touch ni di che to ani 3 ki budget di ki ngode ti tende to chi ani anda di Sony ki ani PXW-Z90V ko la ani kangye ti khardu sena dinang lo la ani anda card slot chira card slot dila ani anda chik transparent na hondi yaw yong sar re hondo shresha ani transparent yo ina ani nanglo la ani khadi card khadi record chagi me hondi chi ya optional do chi ta yoro an samjam ya screen na ma da na de na tho yoro chamba screen na yo yo de ya kyo shoot ende chumbu den de ma sharwa honde do che ani ni ba de khar du sena digi anda the ring chora ring ti ani zoom da ani anda focus ka chora honde ring de ani pha zo chen chin ani kiba tang de go do honde this kangye che thesa re an su so ya digala shirajik mangum baina and this kangye de yongsa re ine honde do shresha ma nyama ina parje mangche anda parje che do zula ani iris da zoom da ani focus na zo lo yora ta dila medu go do tes kangye thi re hondo chirwa ani anda sumba de khar do sena digi anda sumba de khar sena doing ki ani landscape chora landscape de tes kangye thesa re landscape ti ani chik DSLR ki ani lens do resha ani cap ti mide ani de cap di lai ki ani chik nyanga shoes tu shamba de landscape khab du go ra yona ani hood khona la yo wa ina yaw do honde de mesa an tes kang thesa re hondo che ani anda sumba de harsena thuzu chik la ani anda recording chiora anda XLR ta ani anda wagi studio mic chora honde thuzu chik la ni ga recording che mi do dila di khona recording a shi shamba ande chik ande khamsang che mi do honde kang tu ani kang shamba de khar do sena kang shamba de dirisha honda anda ti charge che di battery charge che chora battery charge che la ani ta dinji miji di chu du camera di chu wa sha tu andi nyam du anda battery charger an loga lig mi du hondi che du ayam chik loga chi an su ngau khi du hondi yang khong garu chumbu resha ani hondi yang ching nga yang nga sha ye hondi ani anda di tosa thawa resha andi nyam du chile wa ina yaw shung sarwa hondo resha 3 gi ngode tendo chi ani ngode di ani handa Sony ki camera di kola ani ngode di nyew chung ina inji mi ji like ta ani shamba nyam do inji mi ji tamro chi ande ya mi robot de ya chik parje de la ani chik ing yo nye ta ani ande chik maomba ani nye ki ani samlo nye da de la ani nye de nyew chung gure samgu do nye ki anda tem ta nye na la ani anda da nye na la mangbo chi ani de ya parje ga la ya ing me nye de yo se re ani honda la ko da shwe yi la so ani 3 gi ngode di ani nyew chuna inji mi ji kone like dan share che and subscribe pinji mi jina ro na subscribe de chiwa ina an yegi anda chi khalo ore da video sawa de khari le wai na an chi ransu ge ani ha ko ya ta ani dingala de bell button chi do da thiu ki an touch do thiu ta de ji mi jine ro na an yegi nyen thong khari lu wai na hon di lamsa ko ra ani da dos lig re la so an ta ra yi tu jana pe jalo